Dobrodošli u našem centru Biosinhron terapija u hotelu Bor u Predvoru. U čast mi je da vam mogu predstaviti nešto što je novo, što je zaista dobro i što je praktično, rekao bi u nekom smislu, pionirski rad. U Centru za biosinhron terapije naime imamo nešto što je potpuno novo u smislu kombinacija koje nudimo. Radi se o tome da je biosinhron terapija značajna baš zbog toga što u isto vrijeme ima više činjenika, i to kretanje, masaža, i to refleksna masaža i magnetsko polje. Sve to postignemo u jednoj profesionalnoj terapiji u Biosinhron centru u Predvoru, a imamo i proizvod Biosinhron iz kojeg je praktično izrastao taj centar, a taj je za upotrebu kući. I ja kažem onako, ovo je sa Biosinhronom može svaki da izvodi praktično profesionalno samoterapiju kod kuće. To je nešto što je novo, to je nešto sa čime su si hiljade ljudi već pomogli iz velikih i ozbiljnih problema u smislu zdravlja, ali je dobro i za osjećanje, bez obzira na godine, bez obzira na probleme. Naime, Biosinhron bazira na odnosu do ljudske stanice, do ljudske ćelije, i u tome je praktično uspjeh kojeg doživljavamo iz dana u dan. Neko vrijeme smo se čudili kako to tako može, ali sada znamo da onaj koji ima to kući upotrebljava kao samoterapiju može biti zaista vrlo uspješan. Hvala na pažnji i izvolite pogledati naš centar. Sa ponosom ćemo vam predstaviti i našeg fizioterapeuta Gašpera Drobnića, koji je pogotovo jedan od najboljih fizioterapeuta u Sloveniji. Hvala na pažnju. Najnovije dostignuće je Magnoterm komora. To je Biosinhron komora, to je nešto što ne postoji u svijetu. Naime, u toj komori isto doživljavamo tri činjenika, a najbitnije koje je, to je magnetsko polje. U komori imamo 6 različitih izvora pulzirajućeg magnetskog polja i tu možemo, s obzirom na problem koji ima čovjek, s obzirom na bolest koja ga muči, da napravimo kombinaciju različitih magnetskih polja koje sva pulziraju, i to je praktično kao neka, mogao bi reći malo jednostavno, kao neka magnetska bura. Ona 100% uspostavlja sve ćelije. No, pored te magnetske komore, koja je naš glavni adut, da tako kažem, u Centru za biosinhron terapije, pored te postoje i pod Biosinhronom još mnogo manjih proizvoda kojima čovjek može ili na putu ili kući da se ovako stvarno može pomoći sam. U toj magnetskoj komori terapija traje, tu su 27 minuta, to su 3 ciklusa koja su programirana i ona idu sa lijeve i desne strane. Znači, na svakoj strani imamo 3 izvora, a u isto vrijeme tu je infratemperatura koja utiče na sve unutrašnje organe dubinski na taj način da razširi krvne sudove, pa prema tome olakša. No, poslije te terapije jasno da je odlična stvar i refleksna terapija stopala. Tu je naš fizioterapeut Gašper stvarno vrhunski stručnjak. Naime, on može i preko refleksoterapije da vrši diagnostiku i prema tome onda on uzima u obzir bilo koje magnetska polja koja su za određene organe specifična. Tako da tu bez stručnog znanja nije moguće voditi kvalitetne fizioterapije. A stopala su na vrlo jasno i svima poznato je da se na stopalima praktično završavaju svi nervni senzori, svi nervni končići, to je zaključak. I iz te slike vidimo da su zastupani praktično kao na dlanovima, tako i na stopalima.
svi organi, unutrašnji organi koje čovjek ima. I zato je ta terapija i sa biosinhronom u neku ruku, rekao bi, ona pojača djelovanje organa i je neke vrste i diuretik. Naime, zato je potrebno u toj terapiji popiti negdje minimalno 3 decilitra vode koje se prije toga može i magnetisirati. Tako da terapija u Biosinhron centru je vrlo ozbiljna, vrlo profesionalna terapija koja ima učinke praktično bez obzira na sve bolesti. Naime, radi se, pristup je na ćelijama, tu je soba u kojima je opet jedna blazina, ležište na kojem se leži. Imamo isto i tu 3 činjenika. Imamo temperaturu, imamo pulzirajuće magnetsko polje, a i masaža je tu. Tako da tu je terapija maksimalno 30 minuta i u večdnevnoj terapiji sve ove se između sebe kombiniraju, a na kraju rezultati su stvarno fenomenalni. Moram reći da ljudi dolaze, šta ja znam, kod velikih problema, vrlo teški, vrlo, bi rekao, zabrinuti, a odlaze lagani i veseli, pošto su puni energije. Naime, konačni cilj sve te terapije u Biosinhron centru je da sve ljudske ćelije, stanice rade 100% i sa time nema nikakvog problema onda i sa energijom. No, kao zadnji dio svih elemenata je isto i voda i tu je temperatura 38 stepeni i ta voda je namagnetisana, pa zato preko kože, koja je najveći ljudski organ, isto vrlo povoljno djeluje na ćelije, pogotovo na izgled kože, tako da je, bi rekao, vrlo korisno i odmara i koža praktično zadiše na novo. Tako da obično tu završavamo tom terapijom i kao što sam rekao, i tu je maksimum vremena u toj vodi 38 stepeni 20 minuta. Izuzetak u Biosinhron centru su samo oni koji nose pacemaker, znači onaj aparat koji uspodbuđuje rad srca. Inače i sam ambijent u predvoru je divan. Tu je i klima izvanredna, smo ispod planina na jezeru koji je čist, ima vodu koja može da se pije.